عرض و آزمین او مردمی همه الله فراشتی. الله و او قساند خویا نو دنیا همه آرد میدان. الله داریو دواری فراشتی. الله کویو دنگزی فراشتی. او همه چیو که الله فراشت اینا میاند ان رنده جه مردم به. مردمی سفتینی آدمی و هوایا بی. او ای باخچه میاند رونشته. نو باخچه عینی زید جنت یابه. چکه نه باخچی میاند نه مرگ نه نیوشی نه زی توایش است به. قانده چی وجاده نه مرگ نه نیوشی نه زی توایش چنه بی؟ چکه ان سفته الله دنیای دو به قصور وراشت به. الله رحو او آدم و هوای ریزی رح دا. زری الله زی استا او مردمان ریزی زری دا. الله آدم و هوا قیمت لفراشت او اینا را حس کرده. الله اینا را جو امر تنیا دا. الله اینا را و نو باخچه چه داری استیزه اینا همون را شما شنه بوره. هما ناجو دار را شما دو نیوره. کام که نادار را بوروزه دو ببو گناکار. دو رندهیو عاری بزانو او دو بمرو. اکه آدم و هوایا نادار را بو اردیزه دو دنیا ده مرگ نیوشی او توایشتو ببیاین. الله دنیا دو به قصور فراشته به. دنیا ده مرگ نیوشی او توایش چنه بی. اکه آدم و هوایا گناه بکردائن او میوادا آدار را بو اردائزه شیطانی دو مرگ نیوشی او توایش دو بیاردای دنیای سره. بعدو روز آدم و هوایا آدار را وردی او بی گناهکاری. او نی سره شیطانی مرگ نیوشی او توایش آر دنیای سره. الله آدم و هوا باخچه را قونای. ونیوزه الله عجبا هونا آدم و هوا را حس کرد. الله هر کسی را حس کنو. وقتو که آدم و هوایا گناه کردی زر اینا بیخراب و برباد. اینا daha نشای باخچه ده الله هتک ده بمانه. چکه الله پاکو مبارکو او بی قصورو. جو گناه تنیا آدم و هوای ره بس بی که زر اینا خراب کرو. هم نوونا سنی بنو که جو گناه تنیا دنیای حمی هنداین ورننو. قای الله دو قاند جو گناه تنیا دو مردما همن ره جزا نیدو ونی نیا. لازمو که ما بزانم. راشتای را گناه سنی چین دو گرانو او وقتا ما ده فهم بکره که الله قاند جو گناه تنیا بله ما ره قاند چی جزا دانو. اک جو بارداغا او میاند جو چلکا زهیری ببوزه. نا او قپاک بنا. پاک نه بنا. او بنا لیمن او زیرن. کس او را فنا نیشمنو. جو چلک تنیا او پاک کرد لیمن. جو گناه تنیازی عینی زیده چلکا زیری آیا. مردمی همه بی زیده او دا لیمن. کام که گناهان ده خویا پیا بمروزه او مردم نیشنو شروع جنت. چکه وجاده الله استو او الله زی مبارکو او بی قصورو. الله زید او دا پاکی آیو او ما همزی زید او دا لیمنی آیه. جای ما گناهکاران زی جهنمو. ونیوزه مردم دو خو سنی جهنم را برینو مکنو که مردم به گناه بو. اک جو مردم به گناه وزه وقتا الله دو ای مردمی قبول کرو او دو بگیرو جنت خو میان. مردمی خو پیزه دو خو وانه ما گناه نه کرم. یازی وانه واکس گناه نه کرو. ثواب سی کنه. فقیرا مرد کنه، دعای کنه، قربان کنه، روجه گینه، نماز کنه او شنی حاج. هیچ خو ویران مکره. هر کس گناه کنو او جو گناه تنیازی زید جو چلکا زیری آیا. هر کس عینی زید او دا زیریا لیمنو. ثواب کردش گناهیو.
zek jew merdim awa pak dekero aw da zeyîrî miyan. Ti çend şenê awa pak dek, awa zeyîrin finazî lê min manena. Winyo ze merdim senî şeno xwe pak kero, Allah çiçî viraşto ze eyra hes keno. Allah winî qirar da ki çiyo ku xirabe biyo, ey new derara virazo. Wekto ku Allah Adem û Hewwaya baxçera qewnayê ze, şeytanî rê winava. Ji zurriyetê Ademî do serey to bikuncino. Nê qiseyê ki Allah şeytanî rê vatibî bol mihimî. Waşma vîrî dibo ki ma misay ki merg, nêweşî ew tewayî şeytanî ardino dinya. Hema ek jew merdim şeytanî ro doze, quwetê şeytanî do bibo tayîn. Yani do daha tayîn merg, daha tayîn nêweşî, ew daha tayîn tewayîş do bibo. Merdim o ki do şeytanî ro do zurriyetê Adem yo. Eceba no zurriyet do kam bo? Di lajekî Ademî est bî. Name îna Kaîn û Habil bî. Kaînî birayê xwe Habil kişt. Ek winyo ze, no zurriyet Habil niyo, çiki birayê cî o kişt. Hema Kaîn zî niyo, çiki ey zî merdim kişt. Behdo Ademî rê jewna lajek bî, ew namey ey şît napa. Zurriyet ne soydê Habilî ra, ne zî soydê Kaînî ra yeno. Esas soydê Şîtî ra yeno. Zurriyetê Şîtî ra jew zî Nuh ame dinya. Allah Nuh rêva jû gemî viraz. Nuh zî emrê Allah ard herûn. Dinya de herkes bol xirab ew gunakar bî. Qandê coy, Allah do o ki gunah kerdo eyrê lazim bî ki ceza bidaye. Allah tofanên do gird ard dinya ew merdima sere. Dinya ew bind mend, ew kes peyra nêmend. Hemme merdî. Allah Nuh û kufletê keydê ciya tenya tofan ra reynay. Winyo ze, o zurriyeto ki do serey şeytanî bikuncino eceba Nuh o? Ne, Nuhî serey şeytanî nêkuncina. Hîrê lajî Nuhî est bî. Namey nîna Sam, Ham ew Yafet bî. Namey jew zurriyetê Samî zî İbrahîm bî. Allah İbrahîmê rê waadên da. Allah İbrahîmê rê winava. Milletê ki dinya dirê Hemmedê sayedê zurriyetê to ra do mübarek bê. Na waad zî qalê ê zurriyetî keno. Ma neyra zanê ki zurriyet soydê İbrahîmî ra yeno. No zurriyet do şeytanî erd ra kuo, ew do dunya de merdima hemin rê do rindey bikero. Bol serî ravêrdî. Ew zurriyeto ku Allah waad kerdibî hewna niyame bi dinya. Hema Allah heqdê zurriyetê di waad da. Allah peygamber Mîkaîlê va ki zurriyeto Beytlehem dibîro dinya. No peygamberey Allah ra amê ew marê nîşanên do belliyo. Allah ayna peygamber Yeşaya rê va ki zurriyeto gunayanê hemin bigîro xwe ser. Yani Allah do qandê gunayan de ma do zurriyetî rê ceza bido. Qay zurriyet do milletê dinyayê hemî do wina bimbarek kero. Behdê bol seran tepiya, dewên di İsraîlê de ji qeçek ame dinya. Namey na dew Beytlehem bî. Maya nê qeçekî waştî bî ew hala mend. Ney sera waşteyê a kênek qerar da ki nîşanî çekero. No merdek a kêneka piya hiç nêrakewt be. Hema kênek hal bî. Behdo melekeyên re Allah ame hewndê ci ew êrê va qe hiç meters ew na kêneka bijewjî. No qeçek merdimî ra niyo. No qeçek Allah ra yo. No qeçek zurriyeto ku Allah waad kerdibî o no nê bo. No qeçek bî gird, bî camêrd ew bol mucizey kerdî. Heminarê misna ki o şeytanî re daha quwetino.
ای بدن ده مردمان میان را جنیوتی مردم و فرجن ورزانا پای چمی کوران او گوش کران ها کرد نو مردم و پیغمبری آنو هرون اویو سرای شیطانی کنجنن اویو ده تاین مرگ ده تاین نیوشی او ده تاین توایش استو هما اک زوریتو که الله وعد کرد بی او نویوزه لازم او که نو مردک ملتی که دنیا داره اینا همن مبارک کرو یعنی گناه مردما همن بگیرو خود سر نه مردکی اوزی کرد سرداری که دینداری بی ای را هیچ حس نکرده نه سرداری دینداری عدت کالکان دی خود دما شنه او قجوفن گوش نینانه قانون دی اللهیا هما نه مردکی تم و تم گوش ناین قانون دی اللهیا نه سرداری دینداری حندک قارخیای سویون قرار دا که ای بکشه نو مردکو که الله را آمه بی هیچ گناه نکرده بی هما ای خود تسلیم سردار دیندارا کرد که و بمرو نه مردکی خانده چی اندو اونا کرد نه مردکی عجبا شای گناه همون بگیرو خود سر اون یوزه نو مردم راشتای را زوریتو که الله وعد کرد بی او بخویو نو مردمو که الله را آمه بی عیسی بی بلکه از شما عیسی زی پیغمبر یزانه هما عیسی جو پیغمبری را daha ویشیو او گردو چکه عیسی زوریتو که الله چند هزاری سری وری نی حق جد وعد کرده بی او بخویو عیسی نه پیغمبری همه آردی هرون پیغمبری الله را چی آشناوت زه ای واتن قاند جوی ما زانه که اینا زوری نکرده اکه عیسی زوریتو زه لازمو که ما سکرم عیسی و طلبی مبه بره مدما بره هما ما سنی عیسی دما شنی شرم ما سنی شنی طلبی ایبم سفته لازمو که عیسی چی مصنعو زه ما ای بمسم بحدو لازمو که عیسی ماره سنی مصنعو زه ما حیات خو ونی برامم وقتا که عیسی مسیح مرد ای سرا در روژی شی بحدو الله روژا هیرنده عیسی مرگ را ورزانا الله ونا کرد که ماره چین بمسنو الله دو ای که عیسی دما شیه اینا عینی زید عیسی مسیحیا دو مرگ را ورزانو یعنی اک ما عیسی دما شریزه الله دو ما جهنم نیرشو الله دو ما برو جنت شما ویرینو ما گاما بیم واکه مردمی همه قاندی جو گناه تنیازی زی آودا زیرینیه ثواب کردش ما قطیه نیشنو آوا زیرین پاک کرو وقتو که ما عیسی مسیح ری ایمان کنه او وقتا زک الله آوا مایا زیرین بگیرو خو هتکرا آوا پاک بدو ما اشته ما اونا بنی پاک او رو تزی شن قرار بده او عیسی مسیح دما شره زریتو زید زیری آیا لیمنا الله قایلو که زریتو نوا او پاک کرو الله قایلو که تشره جنت جهنم نشره الله ری دوای بک گناهان خورا توبه بک او عیسی مسیح دما شو